والأصحاب درا ففي الفردوس مشربهم رفيق بأمدي بضواوايا. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار بقدرته، الحمد لله الذي جعل الليل والنهار بإزته، الحمد لله الذي جعل الليل والنهار برحمته، والصلاة والسلام دائمين متلازمين على خير خلق الله محمد بن عبد الله المبعوث إلى الخلق كافة. ورضي الله عن شيخنا الإمام الأحمد وحزبه ذوي الهدى والرشد وآله وصحبه الغراء والتابعين هم الأولياء. ورحم الله جميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أين كانوا وأيا كانوا به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، لا سيما الأحباب الذين أسسوا هذه الحديث الدينية التي ينقل من هنا يلا بلسان تلميذكم الأمين بوكر كل يوم الجمعة ليلا إن شاء الله. أول حديثنا اليوم وما يتعلق بالإيمان. إن جتي الله من غندو دا كنكوني بدو جماجي إن يلوماجي دون تندني حتى الله وادي جماجي إن يلوماجي دون تندني تدونغال الله وادي جماجي إن يلوماجي دون تندني كنجروم الله. والصلاة والسلام دائمين متلازمين. نجروم الله ما على دو فودي saka Allah wana jogijo fuɗɗi saka humum ko jogoɗo haaɗi kisal Allah ngal ala ɗo fuɗɗi sabi Allah wana jogijo fuɗɗi saka humum ko jogoɗo haaɗi. ɗiɗo ɗiɗi yoɗi ngun duumiɗi yoɗi ngun ñibduɗi e dow mo ganduɗa on woni baɗaɗo tagore ɓurde dendagal leƴƴi tagoje Allah biyaɗo Muhammad ibni Abdillah. kisal Allah e jurum Allah yo duumodir yo singodir e dow nelaɗo Allah Muhammad ibni Abdillah mo ganduɗa ko nelaɗo faade dendagal leƴƴi tagoje Allah. hay goto Allah meeɗa nelde e dendagal leƴƴi tagoje Allah sowona Muhammad ibni Abdillah. weli yo Allah serano woto ser e ceerno men almami men biyaɗo Ahmada Tidiani kanko e fedde makko ɓe ganduɗa ko joom peewal en ko joom pewnugol en, kanko e koreji makko, kanko e wonde e makko ɓe ganduɗa ko raneɓe, ɓe ganduɗa ko naafiina muntafiin, ɓe ganduɗa ko nafoɓe naftorteɓe, kamɓe dendagal rewɓe e pele mabɓe, waliyaɓe, ɓoyɓe hen e sakkitiɓe hen. eɗen ñaago Allah kadi ɗo en ceerano ñagade Allah njuru makko e moƴƴere makko e barke makko e teddugal makko yo woñe dendagal julɓe worɓe hen noon e rewɓe wuurɓe e mayɓe kala ɗo ɓe goni e dow leydi Allah he e kala kadi koɓe mbawi wonde mum caggal nde eɓe goni joguiɓe gonngingol Allah. eɗen ñaago Allah njurum Allah e moƴƴereji Allah e barke Allah e teddugal Allah e ndenka Allah e kiisal Allah yo wone mabɓe. caggal ɗum ko salminandu ndu ganduɗa undu mofti njurum, undu mofti teddugal, undu mofti barke, undu mofti dendagal moƴƴereji. eɗen ñaago Allah ndun ɗon salminandu nde ndu wonata e dendagal musidɓe men worɓe noon e rewɓe ha tengti e ɓeɗo yiɗɓe, ɓeɗo bandiraɓe, ɓeɗo ɓiɓɓe yimɓe ɓe ganduɗa kamɓe goni ngorodi ndeɗo yewtere, kamɓe goni sababu ndeɗo yewtere diniyankore nde ganduɗa ende egge ɗo e wuro men ƴella tawi kadi koye ɗemgal ɓi yummiraɗo mabɓe musidɗo mabɓe almudo mabɓe beeteɗo Lamin Bocar. waɗore kala jamma aljuma inchallah nden hewno wonde hande inchallah waɗi jamma aset. eɗen ñaago Allah dendagal moƴƴereji ɗi Allah wi ene siftinde ɗin ɗon moƴƴereji yo Allah waɗi en fecciɓe hen fandinoɓe feccere muɗum. Allah wiyete qur'ana ya Muhammad wa dhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'idi. Allah wiyete qur'ana ya Muhammad inna dhikra tanfa'ul mu'minin. nde ɗon nafoore nde Allah wi ene e siftinirede qur'ana yo Allah waɗen nde ɗo nafoore ken fecciɓe hen fandinoɓe feccere muɗum. inchallah aɗa wande yewtere men hande
koko faati e gonɗinde Allah nde wonno ko ɗum wonno hoore yewtere men ñanden ko faati e gonɗinde Allah nelaɗo Allah Muhammad ibni Abdillah omo haalana en gonɗingol Allah hono foti waade e ɓernde jiyaɗo Allah gorko o no e debbo o wi gonɗinde Allah de wa yazidu bil hasanati wa yanqusu bis sayyiat gonɗinde Allah so tawi woni e ɓernde jiyaɗo Allah ende ɓeydo sabi ɓeydade jiyaɗo Allah way moƴƴereji ende usto kadi sabi jiyaɗo Allah o suusde fellidde ɓeydade e bonandeji moƴƴere neɗɗo o yaademo eko moƴƴi ene ɓeyda iman makko yaademo eko boni wondemo eko boni ɗum ɗon kadi ene usta iman makko iman ene usto e neɗɗo ha gasa ha laaɓa ha ɓe cer ene ɓeydo e neɗɗo o ha neɗɗo o timma iman ay Allah wi to qur'ana fa amma allazina amanu fa zadatum imanan ɓe ganduɗa wondunoɓe hanke nelaɗo Allah Muhammad ibni Abdillah qur'ana ene jippo so tawi qur'ana jippima ɓe belto hen ɓe gonɗina sabi ko ɗum haala Allah nelaɗo Allah haalana ɓe hoko Allah haale ɗeɗo ayeje ay so tawi o haali ɓe ɓeydo gumde Allah ɓe ɓeydo jabde Allah e welede Allah e hulde Allah e rewde Allah ay ɓeydo iman maɓɓe ene ɓeydoro saɓe ɓeydade e jabde haala Allah e ɓeydade jabde heddade e jamiroje Allah e ɓeydade jabde woɗɗitade kade Allah iman ene ɓeydo iman ene usto nelaɗo Allah wi en noon la yuminu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min waladihi wa walidihi wannasi ajmain o wi kam neɗɗo yo andu kala ko jogui e iman o wawa dañde iman timmuɗo so wona min nelaɗo Allah Muhammad ibni Abdillah omo ɓuuri yiddemi e ko yiɗi ɓiyiko e ko yiɗi jinnaɗo makko e ko yiɗi kala neɗɗo hay goto wawa dañde iman timmuɗo so wona taw omo jaaɓi ɓurde yidde nelaɗo Allah ko yiɗi ko ɓiyiko ko yiɗi ko jinnaɗo makko ko yiɗi ko kala neɗɗo ɗaccu diwi ɗon ni Allah ne wi to qur'ana annabiyu awla bil mu'minina min anfusihim nelaɗo Allah Muhammad ibni Abdillah kay oɗo kay ko oɗo ɓurɗon hande yidde e koye mum ni fittanuma ndu e zati wonkimaki e zati neɗɗaguma e zati aɗa foti ɓurde yidde nelaɗo Allah ko jiɗɗa ko hoorema ngari so tawi a ɓurani yidde nelaɗo Allah ko jiɗɗa ko hoorema so tawi wonkimaki duñima e hunde tan jaaha e hunde he e te taw wonkimaki ko duñma e mum ko moƴƴani kono noon so tawi a jaaɓi ɓurde yidde nelaɗo Allah ko jiɗɗa ko hoorema on sa so tawi wonkimaki duñima e hunde a ƴewan beela ko wonkimaki duñma e mum ko ene yaadi e ko nelaɗo Allah yiɗi ko on sa so tawi a tawi ko wonkimaki yiɗi ko nelaɗo Allah yiɗa ɗum nelaɗo Allah koko haaƴi ɗum caggal kadugol Allah a jaɓata yaade ɗum ɗum waɗi alay saago jaɓa ɓurde yidde nelaɗo Allah ko jiɗɗa ko wonkima ko jiɗɗa ko ɓiye ko jiɗɗa ko yumma ko jiɗɗa ko joom suuduma ko jiɗɗa ko joom galle ma ko jiɗɗa ko miñe ko jiɗɗa ko mawni ko jiɗɗa ko kala neɗɗo on saha wona so tawi ɓeɗo jiiɗi hunde ɓeɗo noddima e hunde ɓeɗo paarima e hunde kono koɓe nodduma e mun ko nelaɗo Allah koko haaƴi ɗum Allah ko haaƴi ɗum aya jaɓata yaade ɗum on saha ma holluɓe min ma holluɓe aɗa jogui ko ɓurɗa yidde e mabɓe ɓurɗa ko yidde nelaɗo Allah ɗum waɗi an a jaɓata yaade koɓe mbi ko tawde nelaɗo Allah yiɗa ɗum ko noonne kadi o wi la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi hay goto kadi wawa dañde iman timmuɗo hay goto gonɗinta Allah gonɗingol timmugol ɗo mum so wona taw kala ko yiɗani hoore makko ko hono ɗum woni ko yiɗani julɗo goɗɗo kala ko jiɗanɗa hoore ma e jaam jaɓa yiɗande ɗum kala julɗo goɗɗo kala ko gañanɗa hoore ma e bone jaɓa añande ɗum julɗo goɗɗo tawi tan won ko jiɗanɗa hoore ma e moƴƴere kono ko jiɗanɗa hoore ma ko a yiɗana ɗum woɓɓe iman ma ene ngakki tawi tan ko gañanɗa hoore ma ko e bonande a añanani ɗum julɗo goɗɗo iman ma ene ngakki alay sago tata woni julɗo jaɓa yiɗande kala julɗo goɗɗo moƴƴere hono ko jiɗanɗa ko hoorema jaɓa añande julɗo bonande hono ko gañanɗa ko hoorema tawi tan a weñi iman ma ene manki o wi kadi hadis goɗɗo la yuminu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima jiitu bi
kadi hay goto e men kadi wawa dañde iman timmuɗo ɗo muɗum so wona tawo omo jaaɓi hedde caggal ho gaddumi ko alay sago jaɓa hedde caggal nelaɗo Allah Muhammad ibni Abdillah. a yahata ko wiyani yo yahe, a halta ko wiyani yo haale, a gollata ko wiyani yo golle, a watta ko wiyani yo waɗe, a wayata no wiyani yo waye. ketta ko caggal nelaɗo, an gonta ko caggal nelaɗo, kanko woni imam, kanko woni almami, kanko ñemtinte e haala, kanko ñemtinte e golle, kanko ñemtinte e jaaha garta, kanko ñemtinte e gonka. alay sago keeɗa caggal makko o wona yeeso ma, so wona gueɗe ɗe ganduɗa kanko nelaɗo Allah omo dañje Allah hokkede ko herori, so wona ko rokka o herori ko jaɓa heede caggal makko, ñemtinamo e wonde kaalowo ko moƴƴi, ñemtinamo e wonde jahowo ko moƴƴi, ñemtinamo e wonde gollowo golle moƴƴe, ñemtinamo e waade no moƴƴi. so tawi a jaɓani ɗum firti ko iman ma ene ngakki. joni noon so tawi iman ma ene ngakki, so tawi a wayani dani joguiɗa ko iman mo timmani, sa joguima iman mo timmani hankadi ni hay hunde a wawa wadde ha iman o ɓeydo, wadde an iman ma woode makko ko ustade kono wodane makko ɓeydade. so tawi a wayani dañi tan iman ma o ene manki, kadi ko manki ɗo o wawa ɓeydade so wona jaɓɗa waade dani. so tawi jaɓani waade dani iman ma woode mum tan ko ustade kono wodane mum ɓeydade. so tawi iman ma ene usto jombani iman ma gasa ko adi gasgol gurdam ma. ɗum noon julɗo alay sago o jaɓa yidde nelaɗo Allah ko ɓuuri ko yiɗi hoore makko e kala neɗɗo, o jaɓa yiɗande kala julɗo hono ko yiɗani ko hoore makko, o jaɓa añande kala julɗo hono ko añani ko hoore makko, o jaɓa heedde caggal nelaɗo Allah Muhammad ibni Abdillah. on sa so tawi wayi dani a dañi iman timmuɗo, so tawi wayi dani a dañi iman timmuɗo. so tawi a dañi iman timmuɗo o wi summan islam refti e iman ko islam gona islamiyanke. annabi o wi buniyal islamu ala hamsin shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami ssalah wa itai zaka wa sawmi ramadan wa hajji lbeyti man istata ilayhi sabila. rewi hen ko gona islamiyanke. inna dina inda allah al islam. diine hande mo Allah yamiri, diine hande mo Allah jaɓi, diine hande mo gonta aymun wona gonɗa ko diine mo Allah wi ko islam tan. Allah wi to qur'ana wa man yabtaga ghayra al islami dinan falan yuqbala. kala jogiiɗo hunde ene wi hunde de ko diine ene rewra Allah tawi wona islam o jaɓanaka ɗum jaɓaka. Allah jaɓani hande rewrede ko wona islam. kala biiɗo wonko woni, kala biiɗo wonko woni mum ko wona islam o jaɓanaka. ɗum yo andu o funtaka hen, o janfaka hen, o toñako hen, kanko woni eko fotaka wonede. hande Allah wi yimɓe yo gon ko islamiyankoɓe. islam o wi ko seedade gongira e gonga, wonde ni ko deweteɗo ala so wona Allah. ceedoɗa gongira e gonga, jaɓa gongira e gonga, pellita gongira e gonga, jaɓa yaade, jaɓa wurde, jaɓa wonde, jaɓa heddade e wonde ni ko deweteɗo ala so wona Allah. ceedoɗa Allah e nelaɗo Allah Muhammad rasulullah, ceedoɗa Allah e nelaɗo Allah biyaɗo Muhammad rasulullah, jaɓa wonde kanko woni nelaɗo hande, gummiɗo to Allah nelaɗo faade dendagal leƴƴi tagoje Allah. so tawi a seedorima ni Allah, a seedima Allah e nelaɗo Allah Muhammad ibni Abdillah wa iqami salah, ñimna juuluma ngu ñimna ngu tabita. subaka o mbaɗaɗo Allah wiiɗo, mbaɗiɗa no Allah wirini, salli fanawa mbaɗaɗo Allah wiiɗo, ala sarawa mbaɗaɗo Allah wiiɗo, futorowa mbaɗaɗo Allah wiiɗo, gueƴe ɗe mbaɗaɗo Allah wiiɗo. ñimna juulu ngu, mbasa julde nguɗo ɗacca nguɗo, mbasa julde ɗeɗo ɗacca ɗeɗo, ñimna juulu ngu. ko noonne kadi wa ita e zaka. so tawi a dañi ko askini, Allah hokkima ko askini, askete ko kanŋe, askete ko haalis, askete ko beyi, askete ko baali, askete ko nayi, askete ko guelewɗo, askete ko remru moftotondu wurotondu. remru ene mofto kadi ene wuuro. so tawi ene mofto ene wuuro tan ɗum ene waɗɗi ɗum aske. on saaha itta asakal totta foɓɓe ɓe hokkede, ndegodira ɗum. sa dañi hikka waɗat, sa dañi mo wuura waɗat. a dañata hikka mbaɗa mo wuuri daña mbiya ramana waɗi. Allah kayen dañƴa ka baɗowo, kala e ndemɗa dañƴa e ko ndemɗa ko askini ka ittaw askal. sa remi ndungu ka baɗowo, sa remi ceeɗu, sa remi dabbunde, nden ndemɗa fo sa dañi ko askini ka ittaw askal. jawdi ndi woni beyɗi, baali, nayi,
kanŋe haalis geloɗi ɗum ɗo kala hitande arnde so tawi ene hedde mum ko foti askede kayito askal ɗum ne kadi jaɓa ɗum ko noonne kadi wasami ramadan jaɓa horande ala lewru korka allah wiyete qur'ana inna iddata shuhuri inda allah 12 shahran allah wiyete qur'ana hitande ko hunde wande lebbi 12 ɗiɗo lebbi 12 woturu en hen ko lewru horande allah jaɓa tawi lewru ndu waɗi aɗa horan allah a wasata horde so wona allah hatma horde an hay hunde hattama horde so wona allah hatma horde jaɓa horde ko nonne kadi wa hajjil beyti man istada ilayhi sabila ko nonne nder gurdam ma sa makkanajo sa wona makkanajo sa ƴellanke e sa wona ƴellanke so tawi a dañino kajjiroyɗa e nder gurdam ma kajjono ya allah toon to makka lawol gotel e gurdam ma kajjono ya allah toon to makka lawol goto e nder gurdam ma ay ko ɗeɗo gueɗe joyi goni islam ɗeɗo goni islam ɗeɗo goni diine ɗeɗo goni ɗe allah wi so tawi koye ɗe gonɗa ka islamiyanke so tawi aɗa jogui goɗɗum ko wona ɗe a wona islamiyanke joni noon ɗeɗo joyi kadi kanko allah wi ya ayuha alladina amanu dukhulu fissalmi kafa ɗeɗo joyi kadi a jaɓata hen yoga ceerɗa yoga sa jaaɓi allah e nelaɗo a jaaɓi juulu alay saago jaɓa asakal ɗum ko alay saago sa jaaɓi allah e nelaɗo a jaaɓi juulu a jaaɓi asakal alay saago jaɓa korka sa jaaɓi allah e nelaɗo a jaaɓi juulu a jaaɓi korka a jaaɓi asakal alay saago jaɓa hajju so tawi a jaaɓi hen ɗiɗi a ɗacci tati ala diine ala islam gari ko joguiɗa ko ɗiɗi ete islam ko joyi sa tawi jaɓɗa hen ko tati a jaɓani hen ɗiɗe ala diine gati diine ko joyi an jaɓɗa ko tati tawi jaɓɗa hen ko nayyi a salima gotel a ala diine diine ko islam ko joyi kanƴi joyi fo a jaɓanɗi jaɓaɗa aɗa waɗa ɗi jaɓaɗa golla ɗi hay gotel e majji a wasata wadde caggal nde jaɓɗa allah e nelaɗo so wona allah hatma so tawi tan a jaaɓi hen yoga a ɗacci hen yoga a ala diine sa ala diina ala islam enen noon eɗen ñaago allah eɗen mbiya no annabi o wiyanno ni allahuma ihdina sirata almustaqima sirata allazina anamta alayhim gayri lmahduba alayhim wala ddalina amin assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh